about faith. It's about trust. Yeah, yeah. It's about faith. It's about trust. Gore što si ovo, gore što se snima. Sad ću sve. Vratili ste iz tog tijela, Pa pusti taj snimak gore. Ko je pomislio da nisi? Pa sad kako si? Pa nemoj da okrećeš gore, jer kako ću da snimim? Joj, izvinjavam se, profesore, evo ovako. Sve hvatam. Pusti snimak gore. A mora ovaj danas. a dobro vidi se pusti. Znači šta ste tu prikazali? Zajedno da vidimo i ovo gore. Evo jedan predivan rad. Bravo. Nije, Marko, mi 7, nema 13 pojena. Nije u boji. Nema, dovoljno pada. Marko, 8 za trud. Za boca. Odlično. Bravo.
8, dobro. Sad, birajte boje, sad mislim, pošto Izabela brojala sam tako su sve bojali. Ok, plavu, dajte neki, dobro, žuta, šta će ti još? Crvenu. Dobro, može zeleno, pošto moramo 8 boja da bude. Pa evo mu sad sve ćemo uzeti. Sad ovako, prvo na kesu uzem i išaram tako malo bojama. Sve se vidi. Nije lepo uspjela, nema veze. Što okej, zabavljala. Nije lepo ispalo, moram opet. Nije loše. Ivo, sad tu što to nemaš ništa. Kako se pusti boja lepo? Zato što je kesa, nisam pa od kuće zaboravila sam, ali nema veze, pošto sam dala da ovako neće, sad to sam trebala cijelo sad da probaju i onda dobro po moj salatik, onda će izgledati kao da je samo taj deo tako ukrašen, ali ja sam znala će djece pa sam napravila već jedan. Ti kao praktična žena. Nije ovako velika verzija, bila samo da probam da li će uspjeti i to mi trebalo prilike ovako da je dobro.